muto kuba ibyambe n'ibirebire. Yesu ashimwe cyane. Mpagaze ngaha ndababwira ibi bakinye ngaha ko bihari. Jewe mama w'iwanje yarabyaye abakobwa gusa, abakobwa batatu. Aho oya ari mu buzima, uraza abantu b'isi barishimira amatongo. Papa na mama baraje inama ngo tumuza n'undi mugore tube babiri kugira ngo turabe gutwara agahungu. Papa aravuga ati Yesu noza n'undi mugore kuko nakunze naragukunze. Ashimwe cyane. Papa ashakurikiza abahungu batatu tubaye batandatu, babiri baca barapfa, ariko jewe sanasigara kuko nari inyuma y'abo bahungu. Yesu ashimwe cyane. Maze gusigara urumva nari ngize imyaka ibiri sinari bwamenye gutandukanya ibintu n'ibindi. Icyo gihe ku myaka ibiri aho umukozi w'Imana yatanguje ngo gutungana, ujye gusenga ngaha uzabanze wibuka gutungana, ntuzurindire ngo pasiteri yo haba ntunganye, pasiteri we naba mu gutunganya abona iby'iwawe ibyo warayemo. Ko kino gihe abasore benshi barara batanu badatambira Imana, none nawe utambira Imana nawe. Nanjye ngeze imyaka ibiri sokuru yari umufirimasoni aragenda kuko sokuru nawe waciga ihunda bava ruguru murabizi, yari yaragombetse ngo urugo rwiwe murabizi abaho hambere ukuntu bari bameze. Ashafata umuryango wose afata agenda umuhungu n'umwe sigaye abakobwa batatu atanga ko ikimaze kwa Satani. Amaze kuziga kwa Satani atanga ko ikimaze ngomba kubabwira ko Imana itabara. Amaze kuntanga ko ikimaze ntibinteye isoni kuvuga, arantunga ibihimba byose by'irondoka bigiye k'umuhungu cyamurira muri icyo kibazo. Jewe mbona atari umuhungu ntari n'umukobwa. Ashimwe cyane. Nabwiye ati ntibinteye isoni kuvuga kuko nibyo kwirata. Jewe ndakura muri icyo kibazo ngiye ku ishuri nabo wa mbere, abanyeshuri twigana abahungu n'abakobwa bagenda baranwenga banyambura ibutura, ubuhumwe n'abamurundi umwanguye bashaka ngo ni viyore baza gukora umunyororo. Ariko muri icyo gihe ababyeyi babona abana bariko barakina. Icyo gihe ndakibamwo gushikana ya gatandatu mba uwa mbere. Jewe ko mvuka mu ntara ya Mwaro komine Ndava Ifota, nabonye abaririmbyi ngaha baririmba muri korale ngaha, ncirana umunsi wa mbere mwihana. Bari mu ba mbere baririmba indirimbo ndiko ndihana muga mfise ukubwira bwite. Ndakurira muri icyo kibazo gushika naho ndiko ndasenga, pasiteri ibi bintu abakozi b'Imana baba batwaturako muze mubyakire kuko ni byanyu. Atangura ko nasenga muri Emabusi i Mwaro, umupasiteri ngo wabwiye kutabava inyuma y'amezi abiri. Ndavuga tuko biri kose ndibanje ntabyazi kuko narabihisha kuko naciye nzanurira mu Kinindo korera abahindi. Abahindi nabo barambwira ati wewe uko biri kose wewe ubumuga wowe ufise twamaze kubona sokuru wawe yabijyana, wowe nawe umara tuguhemba, wewe no gukora gushika kubica imyaka 50 niyo barambare ngo singira nzokuba nkorera n'umuryango ngo n'umugore bazoma ngo mugabo bo baratiyo bitoroshya nayo nkarura babo umugore kandi nibereye n'ikimuga yaba ari n'umukobwa cyangwa n'umuhungu, ibyo bintu we bitagashoboka. Se uwo muhindi kuko muhindi nakorera yarakikije yakaba nk'ubutumwa gushika n'abantu batugana mu duka mugabo munde twabije gusenga ngo kandi kwa papanya muri etaje urukuze n'umutugana ibyo kurya unuze wige n'umwana y'umutini ngo ko papa nawe baragenda izirimaso. Se wiwe atabura kumbara ati wewe nabonye so wawe sokuru wawe izina aho yaryakikije, tabura kumbara ngo genda ruguru murabe ibintu ngo amagi amagatatu ngo uzane n'inkoko yera, byose ndabigendera mutagenda ruguru ndabizana. Aramu umuduga ndawunyongana zikamuhira, ivyo byose ndabizana. Aramarira umunsi umwe kuragana ujya muhungu wanjye rero kumusabye konti uza kuramutsaho muhira, ivyo ndabibaka ati mugani tuzobugiye muhira wendo uzosanga muri Atlantika aho nibere hariya muri Atlantika nawe
hari n'abantu bagendera mu bitege nk'ibihumbi. Irobo ni y'abasenga ndabivuga n'abariruba kama buri ntera ko n'abemera Imana. Ibyo ndagenda witana amaraho twagiye turagenda mu cyumba turiyungarana mbona ibintu byinshi atangura yereka ikiyoka kinini ikiyoka gisumba nk'iyo nk'iyo amara ngo nishaka gukumira uratekereza nawe ndavuga atari gufana arapfuye ati umwana yamunokira ari gufana arapfuye icyo kiyoka kubumbe kubera ibintu by'amabitendete wamenga n'ikintu cy'igitiyo icyo kiyoka ndagica mwe yari inzoka uko nyene urumva inzoka rurasama cyane rurasinzira kugira ngo runge ntayibone ndatimisha ubwo riyoka rurambira ndarucamo rurasohora rumaze kumusora kugira byose birahera aho hari saa sita y'ijoro ubyuka ratwagiye turagenda muri twahura n'ikiduka kinini wowe ugende imbere wowe ucuguma hamwe ntakime kubwira byose ndabigenderamo ndatekereza duhura n'ikiduka kinini yagira ati bimwe bipekana ngaho murabona bibiri ahandi ho byashikanwa bitanu mbona rwose amatoroshi maremare rwose n'ibitoroshi ndagira ubwoba ndakateka nk'ibishe ndani mbona naba n'ugushikiriye uca kuba mugufi ku buryo ucamo umatana n'ikaburimbi nka byose turagenda muri Tanganyika turagendagenda nk'umwanya ku mazi turacako ushika naho ngenda nkabona ibarabara batakubona ikibanza kinini hiya turagenda ku mabariyeri tukatarusha ku mabariyeri nyene abadayimoni ngo uwo muntu turamubona n'umurozi ko jana rimwe mw'ishengero iwacu munema wuzi nsanzwe nsenga rero n'akazi sinari ngakora nari nihana muga nihana ibintu nyene vyo kuvuga kugeza kuko n'ungaha mw'ishengero arabaza kugeza ugasanga bifite ikibanza bakabanyagira n'amama n'akakiriye ivyo ndabibamo ndagenda uwo muntu n'umurozi bashaje bawe cyo kumurozi gute kumbe ni amasengesho barateri y'amanyatura nibwo burozi bw'abadayimoni aho wowe ndagenda bamara ngo mu bintu byose wowe mu muryango wanyu ndabona gukunda mama wawe uko nyene kuko ndabona ikirongo kinini y'abatoza abagenda gusaba amahera batozeho ngaha abandi basaba ibindi batozeho ngaha barantegereje kunda ku kirongo ndatora nashikiriwe ndagenda urugabo runiniya byandiko Satani ndarushikira rambarira ngo nicare ngaho ngo niwambure izo mpuzu zose tukandikiza iwacu jewe barasinziriza bakavuga ngo funga amaso impuzu nsanga banyagisize ibihuzu byirabura n'ubwo bwazahutira abatongaho baranjyana ahantu hari akantu k'akaravamo ukaraba araba hari n'amaraso ukaraba mu gushyira amaboko ndabyugumira kumenya ugatinya urabye abana bavuga ngo kujyana umutima birangira umutima ndatora ndakaraba turagenda hafi mu kandi ngo ukora agakombe ngo unwe yewe agakombe ugatora ukibwira wa rugabo ngo banza mugarukane yari Imana ikirabihindura ukundi kuko Imana nayo yafise ubushobozi banza mugarukane amara ngo umuntu ukunda umuryango wawe utamubona muri mama wawe ngo tora ikintu tumeze nk'umutoto utarizi ingurube ngo ugicamo kabiri ubu nyene bashaka ko hwaye wowe nawe ibintu sokuru yakutikinga ngo cyambara kubititura ndabaza mama wawe nawe n'umuntu nawe nirirwa nkagenda gukora ibikorwa cyangwa ndawutembera nasanga murabizi nasanga yambikeye ibijumbu n'ibiharage n'intereko nishiga agashashira ku mashiga kugira anyiragize wabo baba sirishwe n'inzara asanzwe ngendana umubabaro amaboko wanjye ndavuga ati mama wanjye sinobikora musubiza hariya yase kubikora aho wenda bibamo jewe maze kwangara rwose bavuga ngo mukubite n'umurozi baramubita inkoni nyinshi muga ku bwami w'Imana Imana iragirisha inkoni ku buryo bamubita inkoni zero n'amajana abiri ndabibona kunyo iyo gusa nagiye kubona neza inyo yamaze kuba nk'inyama mugane sinigana numva ukububabare na rumwe sinigana numva mbabaye ibyo ndabibamo ndakubitwa mu nyuma Imana inteza itiyo nidaturutse nsanga ndimumva ku mpanda ndimumva ku
rivuga nta n'ijwi no kubera no kuvuga ijwi ryagiye kuboneka hari bibiri nawe kubera amasengesho ndavuga ati jewe ngaho ku musenyi ibubanza je niho nabo abantu b'ibubanza ngaho ku musenyi kwa mbiri kabarahazi niho rero nibere aho ndavuga ati jewe ngaho siniho barabizi reka nidugire muhira afata imoto nidugiye muhira kuko ndavuga imana izobikora numva mfise amabara mwinshi ndashika mbonye mama gusa nisha n'amabara mose ndakoroka cyatanguranye ubwenge buratakara cyangwa hasi mama mugana we kwera asabwa byuka 11 kw'amasenga mama ntangura kurira kangabwira ibibazo no kuvuga ndavuga ahamagara no basenga barasenga indwi yose baririmba baratazira muri saro abantu baruzo umutumba wose uraza kugira ngo apime agerageze imana koko imana yo bihari kwe ugarukana ibigi wanjye mugabo y'icyo gihe pasiteri hari umunsi wo kubabwirizwa pasiteri aravuga ati uyu mwana ndamubonyemo ikintu azokorera imana yerekana ndamusange muhira ndamusengere bose arabasohora amaze kubasohora bose basohotse pasiteri arasenga amaze gusenga ijwi cyangwa yatanguye riranze ijwi riraduka bukebe tanangura kumva neza cyane bamaze ndabati pasiteri akiri ngaha mama reka mareka twari ibyambare ndababwira bose umuryango mbona yatanguye kurira barandabwa ati muhore ibyo nabonye naragoye mu muryango nje kubabera imboneye pasiteri narahabonye ubu rero rero gukorera imana gusa cyane ngaho hari iminsi nabwiye pasiteri ibyavuga niturako ndatanga ndabihagararamo cyane mu bosi araza bagenda n'imvisa amaraso meza ku bantu barankunda cyane umuntu w'umubosi hamwe baratangiye gutanga amase yanjye ruguru yabyo muri tubura cyangwa aravuga ati wewe abantu b'abashoferi bose niwe nemere niwe uzoruzungurukana intara zose kandi uzobikora aho tuzobira tugeze ku munsi niho tuzorara ko rero ntizubaze ko kurara aho ugeze hose muri hoteli ntari nkangwa ndamuzungurutsa ndamushikanya igitega turahava ngaho cyangwa tumanuke mu rumonge tumanutse mu rumonge aho niwe yari yaguze imoto nshyashya bari bayimuhaye ndetse muratinze zimwe abantu b'abagoronobe avuga ati wewe rero uko bimeze wewe urazi ko nawukoresheje ukagura n'imoto iri mu ibarabara bantu yihamagara igize ngaha nakubwira ikintu kimwe iyo moto ndayihamagara iyanze nayihakorera aho mu kanyosha ndamuga igende mu rumonge sanga twiyorere imigisha kuko mose namufata akwayo wawe yarankunda amaradiyo moto rayibona iyo moto nganda yifata yari kwanje kubera hamwe twari igitego wowe wabari umugore wanjye ko nabyaye umwana rero yagaje kujya musoro sinshaka kubyihanganira ngoma ndagupfungisha ko ngende uw'indani kandi nibyo byo gufungura aho ahamagara porokirere n'umuhoro wa dekorasiyo mu rumonge barashika ngaho murabona umugabo uyu washaka n'umuviri maso uyu uhuye si umuhungu si umukobwa ushima ikimenyane ngo n'imana yatanguye kumuhana kuko muri icyo gihe nari maze iminsi ntaro imana itabantuba kugira ngo ruciyo bipimisha murabizi mu mutori aramenya bashaka ko uzokoperwa mu Burusiya imiliyoni ijana uzosigurishe mu Burundi kuko ugenda koperwa mu Burusiya kandi nta n'umuryango uzoguherekeza kuko hari naho uzosugwayo uzogaruka muri kiziga ibyo ndabibamo ndabihagararaho ibintu nari natanga kubyimba ibintu umuntu kumbe sinamenya ko ari bya bihimba byanje sokuru yatirikira mu nda abitigiye kwa Satani mugabo abipimye ntibayibona neza yashaka ndibera ngaho ndibera muri ubwo buzima ashaka kufunga ashaka kuza dosiye ko nagira ngo muri Kongo ubagwanye muri ideni desere ko yagira ngo muri Kongo ubagwanye kwa hayaruzi ashaka ruzuye dosiye bande kuyuzuza tunafunga onyoro abagero bose kunyakira ngo wowe akunda umupira turakubona uhaguruse nk'umuntu aturuka umupira barandi umupira narawukunda imwaro ahantu ku kibuga cyo ku Kibutu narabifoto ngiye kumupira kandi kuri biro 5 akimupira neza kabe komine yandava n'amalise ndiga akora para kubita kwe twaturu cyo genda kibamwo gaho nyene bafunze imana itangiye kugahuza bagera no kuyanda ukiranje gusenga
aho we cyangwa amasezerano kubera nsanzwe nzi gukompoza indirimbo nakompoza indirimbo ndayiririmbye diregitera ntumako uyindirimbo kuko hari ibintu mu rumonge rwirohe birakorana 12 mumba barenga haje ndangiza ni 12 deni bisora ririmo araririmba de cyangwa ngo uyu mwana nk'umushikirano n'ibintu byinshamo mu mubiri ubwenge bwose bwapanyiriza umwana n'uko turi bana ashaka ngo umukore muri ijambo jewe ngo kumuvura ngo nzomurira ntihoze ijambo muri VIP muri president ya Brahad ano bari hasenga ngiye kumuza ubuzika bwe mu bitaro ashakagenda ndi mu bitaro no kuburana n'ababyeyi bito kuburana ko yagagora kandi na mu bitaro baranyukira gatatu mana y'umwaka n'abiri maze umwaka n'abiri ashaka ko kuburana itariki icyenda z'ubukeye ukunyere guhera ni bande ko kuburana imiti nayo itariki icumi ashiye banzanira ibyavuye ashaka ngo wewe wari umugambi w'Imana ngo wewe wejejwe ngo kwitanye ashaka mu rupapuro procureur mu telefona ashaka ngo hari ibyo twasabye twabiranye bane mu bitanye itabi cyandi itabi ubonyere cyamba mu ibohe rumba neza ari bigaragaza nk'uko abana babivuze ucamo Imana bogiri gukura aho habi igushire heza kuko byose umugambi w'Imana kandi cyane abantu kuko niyo mpamvu bunahanga biye mu isoko cyangwa mu maguriro cyangwa no mu ibarabara no ngaho mu miryango aho tubana ngaho muri kate amure muranda kugindwi barabizi sininya kuvuga icyo Imana ikora nta na gato wenda bwamamaza nkabuvuga kandi abantu bagaheza Imana nayikangomereza urugendo naho ngenda n'amaguru ndishigira aho nibera batanga kuvuga ngo aharera wewe uri pasiteri ufise ingabire nk'ibyo bashturana kumatana ngagura aho itanga ngo bimpamba yego batijeye nta kibi umuhaye aho mva mu nzira ugaye gusa bose atari nawe nawe kubera ko mwibarabara jewe ndo kwiyabera kwisima jewe kwiyabera kwisima gusa nuba batubana inzu z'imatari baba barega kwe kurasenga uri bari kubera sinigera muri kibanza cy'abantu sivuga mu mutima atera cyangwa ndi ndarasenga Imana byose tubikora nawe rero muri ngaha umanye umuntu ari mu kibazo cyose nta kibazo na kimwe Imana itokura kuko byose